Šta kažu ostali meštani, je li potrebno da imate 3 crkve u selu? Pa kako mi postavljate takva glupa pitanja? Da nisu potrebne, valjda ne bi ih pravili. Ja ako sam stara, ali nisam glupa, valjda. Stvarno postavljate neka pitanja bez veze. Jer čovjek rešio da napravi crkvu, hoće da se pred Boga ipak pokaže na neki način da je hrišćanin i da je čovjek. Znamo li 3 crkve u selu? Pa šta bi hteli, da nećete džamije da napravite? Kako to glupo pitanje postavljaš? Stvarno glupo pitanje. Pa oni gdje su tolike džamije, zato smo i pobegli i došli ovdje, zato što pitate svake gluposti. Svake gluposti pitate, vi tako idete i pitate, ispitujete narod, te može li da živite, može li ovo, pa vi pravite đavole. Jeste. Vi ste novinari. Pa naravno. Ajde, molim te, mi